WiKowos kulamalap ke kat kabeno osinoyeko bijiket vastameta ngan siaktiga vastameta katsnoyun kat Prue met Olem kat flatlena näisu käysin kuloke mullaas kuloke longalenglum kuloke mau pas kuloke jäsima akollapin keten aksafienge katsekuin kashikat ke program singela ngam talamin wikat kashikat igedelakin gaslum ten mogen galemke akin siya ilo sa mga asinge, wayang akin siya ilo kayo ilo sa mga sa Kahs In Kol. Dagol tegin tresko, lasr lipan, ilo sa kewa sa mga kasr fordi matanda lo sin sumosta ko na kikasiya len, nagkikasiya week. At lumalapam dal, kasr bigay ki program sigat Prue saksib kaya may kainin lemtya sa mitlang laskat Prue. Amen. Kalau nak ngan gas lagi pel, sing ni spell sing in akolla kowos, in fact launching kat ke molash. Kalau kat kan osun oyeko New Year's Eve. Oyeko akolla sil tegin tresko lumishalipan elos in die elia ke telgas oyeko ngayak fashi. Now ngam gonna by WiKowos oyekon alalful LiveCast lasr be recorded this arm good Monday falige sette akolla ke sendri an ngai full angel taking tresko il nak fashigo lumishl lipan le meplan lalos ke anus nak fashi das ok tanga fusagin Monday ke sette oyeko na nas week ke Kidam dakke Monday fastamit nake Monday nege settean. Natukun settean nakadala kaliya. Kaya kulamalap. May naks nage Monday on December ngol 2024. Si Vesingen fak mo tokoshay lan Messiah. Tokoshay lan Messiah. May read kashayangan ilaske fwak singaul siye for singaul akos nage singaul yan na may ritual ko mga nage katkalim gangan le son pa sum ngay na fwak kelgal apocalypse el sham kun simusak le ma fatako simasun sikyak na may laksing yok na vinga kum in nusikte context like for sapta singaul sian mayugu kaki koshibang may laksing ilakalemile we akluwo sipay sikyak toko shailan ka at weyebe akkalemiyak fel na fonda nito. May nalakse inge il onan natin connection sigo ipsike buklan fwak sa mga akkalemile mana upe force upelan fela sikyak na weyang be bel sing akkalemiyak like kolena Lun God be akkalemiyak. Nang akong fin liksyonin na loyang na ke may nalaksing kiten chicken non ko na ke force ko ilya Lun mising katfin sukye may nalaksing yot na ke toko siya Lun Messiah. Maingin ako plenty ak tari. Maingin ako gitari. Nakatfinlikun pero usigitan force ko. Sema usime kum nage katfin ngakong fin so nage aship tolu ke man naksingan. Na ipsimit mga sham kunan. Nage nga vaklale
astupuven itkos, nalipuven itkos singin na asrappa be itkos ma gitari, ko maon ko gitari na sapta singal si for singal miraskan pan shamkin drop mo itkos singen. Ingen na il gasla, mo singal akkalemi katangla, ko points mengel va mo. May ukuk in katangla for singalakos for singal itkosan. Ako fin namnas ulang la pepol na so nag fwak sapta singal siya for singalakos really for singalakos la may aksangeng akluo saflah. Masi aktoluo apkaran me. Na sam nag way pangan. Na forskan mi nga lubufen akitkos il ukje me ukuk natol etako aspasalla lap pas tako inkosao me effect inge Paing God Christ mutloso lalal palemi fell on the phone God ile fell ma bat ma bat Rappa singa il ukuki in mo akkalemiak fellow in bike leko in ako in long may akkalemiak singa. Isa ma wusa me kumna fos singa ko singa lit ko saan pa va mo ke po in akluo singa lang akfalati yak sa kola no ko lela as elda longolakos nage elda longolakos kanila may mo singaluo el akolla shuf singaluo la Israel na singaluo si sayangan el akolla matamalut singaluo kapat church talamaya mo pangan el talong lakring na fel na fon na akolla in akfalatye God min pangabel si mga wang masayat sa akfalatye God no nagfos ko ng gusto lakkalemian den na mwet el talong ula ko sa nakakaklemia sa mga finchonla buta finchonla lo si madan God ilos fwak na sin God el faklem God kale na el sa osing omet me na ingin na tawag para puksing faket nag revelation on for single akos single ko skalit ko singan el sham gun akfalatje yak el sekola na sema usela kom na ke ipsak tolungan pa for single al ko shan na ke single ya aningina on ke kom fin read Bible ko shay na ta shan lang but on fels at die aluna sum Arda na kaskasa may in belin malatlum da tari. Na non kayak ilos ma line God. Na fosingal ya singa na pa ipsak points actor nga jam ginan yok na nag temple na pa yese. Ingin na ano kaya akal mi kaya fosingal ya singan. Fosingal ya ilakal mi na temple lan ka at kasa ingin na igekla. Tap lan gulayang. Lord God, diyak. Mamona ko sila charom palal, kainin mo in akkalemiya ko na Lord God. Naging akong is mo na naksing ngayon, kat kalim ke, kat kinkifas mo naging molok kumising, kipiling ako maskeo. Kat kalim ke le, kat fin, tinaloy na igaslan God, kat fin nikun na igaslan God, akkalemiya. Nakat kapin WiKowos yak kimalan felo. Gavulan felo, oyelan felo, ito ko, lusung kat le, likikiden tilon ni kimalan kat panang. Falle ng ako min kalim kila, asye pel. Mana kewa yak kalim yak, mana kewa kalim le, kat ilbak ko, liki ko na kewa. Mana kewa bash la faksefi, yak faletjel. Na maritz nga taga nakas pa kanya kum ke mga kumaskim singaw. Le mea kumaskian, fwak gaslan God, suk gaslan God. Gaslan God in kol kum ke en kumaskuyan. Yok na ke molin na life nga mwet. Kum fin tiyash ke la life, kum fin forla, kum fin patat li ki falok.
Fwak dole lemil sana kung pele na kewa. May mga tram kaya nga esikyak. Masya wala pa esikyak at tapan makayapan na naramit kumrakon buipatle. Kung Finsrak tatil gimawan kat fwak sukat sikyaw liyak. Kung Finsrak na ito siyak ta lemuchis ka lan elanilya na yung kumilan pamitlang o sila for daliki oya sa falamin may nalaksing akil nila mga sikyak wengin may kantilokin ye faklan kat ka ako kulyaklan kat na ifin pangan na ako melo lang ako hindi tayo sumsukat pel na kewa so insu akas magiging rumle pangay Tokosailan kat. Tokosailan Messiah. Aspel si mana kewayak kalemiyak. Masing sana pa lenge sikyakan. Sikyak. Nge kat naganda sikyak. Na kat kaden sisingkakin kat kaden diptajang kaden de kaprikat ikemalan fela. We fell orek ma. The flia kun galam gele. Makadak fresh yagatin usik Florida singat ekat makefan. Kulo lab vita mo in gasho na gemandean. Akay ko kulo lab. Tuesday, December 2010, lua daw sin long lakos. Si fesingan nag-Tuesdayan. Fat mo siye inse sislaki Kulo. Siye inse sislaki Kulo. Na ano yung diyengan merit lako wanas ke Sam sapta ye fosse nagefosyan. Na as ipluwo ke me isakto as iptolu ke merit singe ta shokta betliki kat fastament na kakate ke ip tolungan kat sumlie glen flie kat sig context na ke sam so na go ke gawn ga travel ke ano telegas na ko ma kad sam gud sam la kat talash sam so plomol no fon na as kainin chandra kainin ip na ke kainin sam as pukli me ko shreya ke ke pukla ke Samsung lang na phone na si Samsung lang kumoy kang masimlising David si Samsung il akademi unin kaksak il on ko il sang Kulo il sang Kulo unin sang Kulo sa ko ba sama akademi Kolena nusuwos Kulo God. Mitmas mo sa Samsung at kami David. Ilingin ay kinakalim yung Kolena God. Ilusin mo rin ito pa yung kaksakonol. Kaksakonol kami may kewa God. Ilkatang lamatan Philpas pa. So nakatkalakon sa kami David il mayunse. Na ilay pa readers ke Sam ngayon ka na akilin ka na non-nusuwos God. Na Sam ko ngayon may luti na sin may ito in diamond ko nila. In akalim ye kolonalon God. Kimasimay kashalos ke belsom la. May pangkolon God. Longkolon God. Kolon God. Yok na lust ma flia la lari fungi lalos in God. Samsung ng diction in akademi wala God. Elwo pel na kawan na kawan sa akademi loye pe was. Long lang lalon manasin na kewa. Nang ako min diction na loyang kiden Isam in sangak falet lash na sin kat yok na kimasa masikyak tari na nagemulan mwet. Sama usame kom na ke may nanak sila kung ipsimet ngayon kung finliye Samsung na sipe nak falet eving nga kumsum nage payapol
nada so kde lige fosse sig det lager nga fa kaksakin ko mo lem god kinsiak na fon nga fa fakak ki wala na kewa ko mo lela pange shipen akflet sig fosse sig liksonina akkalemi useme kom nagipsiak luongan el akkalemi katangla kipelmeitä. Maasimakaatil käsiluske. In liksonina äkkelmiä, hakom flotnake päiväl näitä so. Le katfin liefos toulusin, niillä mwet lokaalokilus flokle. Flokle kipelma kum sikja. Kalmejen faksingen hakomin liksonina loengnake. Le mit lokaalok ngayon basic hadisik na mo los wangin le pangel longalang silang kat ngayon ilos ash kadisik na mo ilos luksay na wangin le na menga ako mi fak kasi long na ke longalang le na lang kat for sunod ke for sa ako silang kum si was paye in the non-kolom. Pangakkelmien factualen met Daving. Ikke med den lyksina kalem gesuos landgard. The non-kol landgard line med bacon. Ona gefos limegos sigan akkelmien. Na ako min flok nage ipsak lungan loin nage fosak ongossingen fosak ongossingen langan mit lokal klas verwengen le ma pat da kom kanaus la sidise elos die sifil samiak shike sie mama ako kan loin nage yok nage pharaoh sima suginu ni Zaydan Israel gibellal Moses. Kadil sa kaila ilwangin na fon. Namit na kayo magkakalain ka to para makatlero na si. Sema useme kum nage ipsak dolungan. Lela ka na non ko saflah. Ipsaflah singan elaske fos ikkostage fos sian. Na ainakin äkkälimien le fos ikkostage fos elaga ta shokta. Lemkat el tokosama bad elaki et jonlal. Katin lainakin mennaksike mandia ke fwak eksapta sigal si fos sigal megosgan. Tana sikimutku maasima ei fasikkiak fwakkiak sona sikkiak og David elsimus mange tari ke je fwak tausin somla sige unna mutku elsamkin thron si makat katsamkin ke mandeangan na bange malan gadam aku vin katvartam ke fosalikossingan Lemi felo que se was, ele não go felo que não go se was. Fos assim, papangan fos kaya pa sa lem ka din niyan mo na sin mwet akel kiyak el niyan wukle in bedupe. Napangan ulela silon kat pak ako bin lang ke ulela ke non ke sakla fos ikostage fos singan. Na kengagum is mo na naksinga katchigiden gigat read di samsapta fossena ke fossia samsapta ye fossena ke fossian me kalme na sikum kengagum uskiden nanak ide loint na samsuko inge il akkaye metlalal fungia yokna Inessa merkfallet je wolle gat nasis. Kat in loing na ke molars na ke cash pus. Sema lem gat lesin nasis. Maar dan kan een na pek den net in kakse kanal. If in ne as ma fos sicknesses me in
Keten liksina galim gele siebel galim. Le God, lem God. Il koligi na kewa. Bagat pasam gemandeangan. Lem God, galim le il koligi na kewa. Eda fa wangin sikan lionel. Saflah man kewa. Lem God by katang laman na kewa. Na ifin pange pang end results ngay. Ifang akum di loan na ke. If what lela malan fellow in Kulo, if what lela kaslan made in parakam tani just kidding mo bend out of shape. Samsuko last telling il to in akas pagin yekat ke mama katashke. Yoktan ke ngan se sifesela kum ngan chipe akas pagin yakum siye in se la ke Kulo. Stefil ke liksonina ka akademi met na kewa ni ta pang kowos pang kacsr makoli na kewa. Ngakum us may nanakasing inakas makinila kat ke week yo nagisho na ke yes asa saying vlog lang na foto me ta sino ele tamang na kewa kalme pa ele work mo pele in fast la mit pas nang akong fintiem tayo gasagat kat finti akas makinye kat ke gaslan kat nakat kape na inwela may soft may da ko fungul kat nga Kulo singkat kaya nga nusuwos yon nagkakapan niya inge lada lang kat in WiKowos singkarang kat accept kiye singa solo kiye sa singa ya tabangan Tuesday Kulo wala gal Happy New Year na suwas kewa Kulo malap uniste January len semet 2000 limakers na sa Paing Si fesa na kaya sa inge pa siye may kaife na singkat ke longkalang. Siye may kaife na singkat ke longkalang. Nang ako katafa man naman nakske Tuesday Katsunash ke samsap ta yean. Inge nakadash ke for single na ke for slongulan. Nakate liye context ke may nakse ngayon. And ipsing for single na ke for slong and il chamcham kun may ungaye na sinilos sa makuluk na ke langoy na sinilos sa sang singkat shimut ko ipluosan shredik ipluosan convince shredik ipluosan na ke ilos mo makuluk leo na ilos mo sukat leo ilos mo makuluk ungaye patat na fellows Trakta ilos mo ito yung sang singkat langoy patat na fellows Samsung ilakkal imile ilos sukat ilos ita fa konaek lango de lango magifan na mislebe lemkat chikiloin na gima lemkat ila fa tiye mon gana losle Simo siya sa gamit bang na yok si Paing Keden akilin kollan God nusuwos God kinanon ko lan si fena Ako liksya lang na ke may nakaksing luti keden galim kedet karangan yaklan God ipatat na sinilos si mas kapasla Masam ko ngayon kaya akas makinyamit lalal ko ilos my reading and in ito na sukat bel na kewa ito in na sikat may in pa Genik sigo oye si may silango ko si ko na sinmit lalal ko iyo Ilkipen galim de lalal ko may lalal ko may tanan nito lalal ko iyo na non-kalan kat may non-kalan kat nusuwos bel na kewa Finnegatlile pela force, finnegatlile oye se luma sikyak, le wangin Finsrak la lalfungi. Le non gata, il suo spell na kewa. Sema useme kup na ipsemet ngan le mo
Tsuklangayak ke Kulo Lun God. Tsuklangayak ke Kulo Lun God. Merit kasher ang aske for single luan singa nusi Bible na so agum loin nagile for single is going lem God sa itaikum elefal lalifungikum. Kumti sisla katay na may sa takana yung fwak Lun God pangaski mod ko lem God itaikum. Fasigal siya, ya kunin kacsr na sin lem God sa mata lem insayan. Fwak na sin mata, fel na kewa may lela. Pangan kasan isam sa kungan. Fasigal luwala, God isama lo siya kayok. El dia man kalo siya lo siya, man kalo tong lalo siya, el kailo siya ro kuluk na selos. Sige, non ko ipsingan, el kailos. Siya mga kulot na sin mwet lal. Mwet kuluk at lakay. Na siya may ipsiak luungan pa bakot ang Lun God ash in na non ko. Mercy meets justice. Bakot ang Lun God ash in na non ko lal. May richlak manas ke for singal toluan. Lem God bakot ang nasikliya may kayok siya. Mwet lokalok ilus olos orona sik. Lem God mo diya nalikimisa. Tang afa tuye matan mwet Jerusalem. Fosingaw tafo man fosingaw doluan. Ang fwak na silos mana kayo ang afa kaksikin. Afa arla na ingan mayin kumuliala. Na mwet pigil si fe na pakanek lawflalos na masika pakaking ako min loyang nagyayola. Tingala ba ilos si fe na pakanek paganosi. El metaphor si pangan. Ilos din na pakanek paganosi si fe na mailos orang gisipin Kulo Lun God. Le melos orang din ay ilos si fe na ilos si enmo ilos si misa. Pakal fosingal mi goshingan. Na fosingal Lun goshingan ila lem God si fe na akalim yel na selos kinanon ko si waslal. Mwet kuluk ilos shame lakir makuluk Lun Paulos. Mwet kuluk shame la lang nagfos singal Lun goshingan. Mwet kuluk ilos shame la kiorik makuluk Lun Paulos si fe na. Lemelos rongan, tila ilya, mini wengin fako. Malos rongan mawengin siya, pangat mamat kulukor wengin siya. Pasap sa kaya akilang nila, di kumilag malos rongan, ay casting a smoke screen na pangan, weng mayurela. Naging ako loy naging maritingan, as ip, katutag ip siya tulungan. Ang isam kilangayak Lun God. Fosingaw LiveCast na nagilongolan. Kung minilivos ka nila, mise pa saflah yan mwet kuluk. Mise pa saflah yan mwet kuluk. Mon ko ipsingan, mise pa saflah yan or malan mwet kuluk. Wengin masaya, mise. Kilos na kayo sa mga talikikat. Magkulo ko pa ilos sa mga talikikat. Nang ako masya ipsingan. Lola sin kat, kasi nang ako minkan sokol. Kadang ito yung lalay fong igel. Fasing LiveCast, ilangan mwet, no? Fatiya mol kanyak lang itok. Kalban faxing ang samsung na kilimila. Kus mga kilimila, no? Lowo sa sin kat. Katil long Prue. Katil naman WiKowos na. Usa me gom kidan show na kaya kakapod mo na naksingan fasingal ya nage longo lang fashion lem got nikbit lela katay na mwet in kodigin na non ko long. Onan ma gasin gasin akolla sin mas sam sa kuhan. Tayo los orote los sin sangeng. Lem got lang samso lang orote los sin sangeng. Naging akong loy naging may nanaksin ngayon.
kat riti ipsak lo ke sam sapta ya singan kat loeng na ke kat riti kat namakin na mea kalmea na sikom ke kat is kada usfaka wikat ke mol lalfung ilasam Sam sa ko ngay ka mananaksing akay mit Christian in ito in sukat lalfung ikat may mole lang ya ko ipatat na fellows sa masukat Sam sa ko ngay kiyakas makinya mit lalfung ina kewa ilosin kyaun gan leme ko mas Kevin Felsing foslan vela tena ilya sukat kadle tamana kewa kat pa ikashukum kat pa ikasangenek na mit lalfung iya makunesh kita sukat suk misle sukin sewu kat connect you in kat makayfan na kat finti na pada kat kyang mit mak molan mit kulo kalo se misa pa masikana sila patros tay los ma sukat kat la kashelos kat la siya Finsrak, Samsung buia komge yasase sikatash kenge lomalap kenga wakal WiKowos matlos kibel singe akayos lomalap. Okay, Thursday, January len luo 2025. Si feselash nge pa toko siya mul mabat koflaliyak. Na may ritlak ko maan ashke siet mode sapta se fossingaw luo nakisingaw dit ko siyan asip toli mga kumisamsam gun so tamitigay first na medan an establish context later luo lalpol na sil mode siet mode luo mode na weng Titus later tulungan ba ilos lamay mapangan pastoral letters, epistles. Samramin pastor luti tafwelah mitluong Paul walang Titus. Slaktuk tumude walang Titus. Manag tikalawa in use faxing ito man fiseek. Tamanagusin ito. Mit fwak mo line mo te Paul bas mosla lela singe mit say bas mosla so tamang te ilage man nga fat na kumin kalim kela sham mit sham in fat mo te Paul bas mosla ta shokta Paul na ta pugonyo odino nga siya pang maufil lalfung ilashke le memo ita fwak Milos fwak na shokta lalfung ilashakat flie lalfung iki mga mayin belti magasang canon of scripture ki belti akno yaki Bible ashmati ngol masulain mo akfashila lalfung makadel neklos lagi ngon madal pa nang kilos akia Bible rapukon ngon gosh natas msingin Kulo Lun God ke le memory da fam singe kita full losin cham to shokta may naksilak kum ngay wala ki nga fangan si versi nga mo toko siya mol mabat koflaliyak toko siya mol mabat koflaliyak siya mo de sapta se fossinga ulo na kisinga dit ko siya na nga kume Fast na ke ipsimet ngan ipsimet ke may nanaksilak kum nga if nga kan sum na ke bako din Lun God na ke mol mata lalpol kung kos finlie sum sa lalpol nga tanay sham kun yok na ke mol mata lal ke masama lela na ke mol kung finlie may nanaksing podil akolla na mol mata lal sa el pasi mga Kosje church. Det kosje akademiak det aspe mit el akkosaingen el esebe mulan met. Na ipalakin le fototo le ki or makuluk laingan. Na kilongklang Lun God na sil. Panang ilkoin aske kulansap singe. Kishipin lame Jesus Christ.
Kismin lem Jesus Christ panangil koin we a small eken met kulansap Lun God. Eken kulansap na doof singe. May nanaksing usin si kudan non ko ke ak fashion tafwelah gaslan kat yok supeyen gidan ngait lalie en katakawe me nake molar gidan galim ke pangai saflah fututulan meta nake kulansap simin kadil madal alle askalena saflah nagakon inasya kulansap singa sakta pa spin leider singe subside diction na kasru gidan loeng na gidan Kulo sin God kilonggalang simail il gesla in asien na kewa in fall na sin na kewa oi petik longgalang sin mga fan na ke Kulo Lun God matali kulansap singa parang masipoli kilusin na galim kean. Na nga kumis so nage ipsemet ngan el pafos singaw luwo nage singaw toluan singaw kumkain really el akademia nga sanggulo sin Christ Jesus lem lasya akaya keorek malok sham silal boy nga ilken akayel tumodi lang kumdi Fitting awat nga tafay kum sakta nga siya ma saflah futodole na ba for single dolo ng chicken in akademia nga finesiye met sa fakas kulukel belmeta siya sa akuluke kalye yorek malal sa sakta bako din Lun God na sik para ika nasya kulansap singa fos singa luwo naging singa todo para la ipsim med fat mabako din Lun God ke mul matalal pol nang ako may Lun nag-iipsiak luwo ngan yoklan along kalang lela yoklan along kalang lela pa fos singa lakos singa fos singa limegos nga ako may sumidi daging fos singa lakos pa ite nga lang lem lash sila kelim yolonggalang yoklen alal nasik il ese nasik lalal fung yelong se sema lash ke kapasyang yurin lem Jesus Christ kuvindiye factual point ngayon ken liksyon na galim si stomotilan galim gele podel si na wala masa fall foto lagi mapes basta shock the long collection got ngay ilcoin akwoy la wala na siya makuluk sa may lorena Paul si fena fa mo ilala sa fall na ke kulansap siya kung vinliye fos singalon ko siya lang na shock ta ke Paing Inge Kunokon bakot na sikil inakalim yung laban matayang lang Christ na sik na kumdi faksal po yung nake oye my lorela in kalye mwet lalali fung ilos panglos in beza ta way na podil sikilan ka na sa min podil pangon na mo pahisil pangon na mo oye akfasyangan paye bagan mafala na akfasyan kat kalim ke na Damascus le lem Christ il sonol polwe il sikyang na sila na liksyon na akolla mana kewa pangakalmen abundant grace and salvation sumanya ke fos singalakos nage fos singal limegos yan sema usila kum nage saflah singan mol sa ke wala na Lun God mol sa ke wala Lun God pa fosingan ko fosingalit ko singan everything ako gun use Bible na so katum ready fosingan ko lang na so ta Paing Inge Kunokon bakot na sik ilakkel mi laban matayang Lun Christ na sik na fosingalit ko singan
Paing Inge Kunokon sa mål mabat sa dia misa sa kufla na liek kum dia fossigal ikosyan pangan fossima sifese ngaidak lake na king akum long factual bol nga yok na kulansap singe bol sifena fakle il saflah el siemit ma rala mana kuluk el kalye ma kulansap plan kat ka finne gospel singe sukla el pasiemit masuk nga nauslangan naging ako mismo yung singe sim sila Paul na sila tumudi nga may kalme na sikum may nanak sa inge Kahs In Kol matlalal yung galim gila ito fa wangen siya makuduk makan kapriyaki mwet na kewa kain ace tanak manaski makuduk lalos lemea lasr nakulukan long kalenglan kat long si yoklalan kat keshan lim Jesus Christ sorla fin saksin galferi ilkoin lela oena siya makuduk kusliye fi paracham yoleng mato Oleng matter shan ko shong il afin ye magavan na makduklan met Israel. Kesipe ang il afye fi afin ye magavan na parang ye na kayo lo silang tako na ki tabernacle singa in masiya kiknak manasin mo kanak manasin ki makduklalo san na ke lusen ye sipe. Na shanlim Jesus Christ ate sipe nang gis enmuki lamp ko and siya ko masaror masang afin niya makuluktalos kan pa akpay aklagyauleng sa sige win natin kadal na kamise siya saror la Finsrak sin galferi siya sin elte afin niya makuluklan may ito eliksyon na lela kasi sila na pluck it out ingen a mon kinyak na fon na may gal fakle mon kinyak from east to west ko samen jam kin el utyak na ki lal entimo lalimit kimea o pangan makuluklan mo daw utyak na ki le me ko maske an ko finmut ko manakuluk se pamrela ko maske manakuluk se lalfungi pole di kita galam ke le wengin si makuluk makatora may ko fa na siya ki Ash mas Michael like I guess a blaspheming of the Holy Spirit. So the siya naman nakpanda naging makuluk siya kaya galim gila wengin ito fa wengin siya Michael Flynn na sige sayen kasko utos kaya siya naman masing kisipa na bel. Finsrak mo yung kasru siyang bakit may naksilakum na kitosto ang kulamalap akay ko may Happy New Year na siya kulamalap. Okay, Friday, January lentolu, 2000 WiKowos. Si Fesingan, nag-Friday an, pa mol ke lalalfungi. Na maritlak ko man aske siya mo de saptaon kos, fosinga ul siya nag-iskawlon kosan. Aspek siya nag-iip ako, ip tolu beke mamenak singa Tasok tabitligat fast na kita nakata kita sapta saflah ke leta simit lal pol na siltumodi pang may nanak singe lakkalim yele pol el kafe ang infat na sin il va my spiritual son pang el tafel tumodi ilan mol kun kum di ufitlan na el fakun ngon pa wala naging tumodalan mol nusuwos matal ilan aslalal fung inil long si mateng fwak oye inge elfin mol kun kacsr ilan dia patatyang nakimishof lan fela elfin mol kun na kacsr pe nakimol lalal fung ilal Weng kulansap lal na sinlem Jesus Christ. May nanak sing may dutut sing sikin luxury na akatay kaya point out kapag emphasis like a yok shubayan intentionality kum actively pursuing
virtues. Kaya kung nauske na nakuluman na phone na kumin matake, kumin fashke, kumin ukwe, oyelan God. Oyelan lim Jesus Christ. Kanin pangan masima the center of your life. Sige mood ko le, kat fin may na akfal, nagdetelen liksyonon ka, nakat finsang koyes na fon na inpang supe, pang oye, pang kena, nagyakwa siya gasan ka, kat papodel ke, tumotilen liksyon na loyang na kengan. Mayin masyok siya pa mamulin ngon, min ngon pa sang galim. Sa may usa me kum nage ipsemet ngan, ipsemet ngan suk mol ko oyewo fosingaw siye, nage fosingaw luan, kum liye fosingaw siye, el ridia nga kum tumodi kum metlan ka, na kumin sen kin kum liki, mainge na kewa, na bay akalimye fwak ngayon, nusuwos matal lalal fong na fosingal doon kuminsan ko yung kasr lalal fong sukye komol mabatbat sa kumpangon yak na kum tapalayik in fwak lalal fong ilomye madan may law bas kum diel podel samtramin akkayel to modige my last ngayon ilan lalal fong ile kowos may dekan na siya ilan tu na karan fat na mit nage fakalik lang kat may nakawa nito ilakkal mit ay podel ito dahil aspalay kinel siya may usame kum nag-iipsak luungan. In karangan ang masaplan kat hindi for singaw toluan lang ay yemadan kat. Sa esang mol na kema na kewa yemadan Christ. Sa tapalaikin faka may lalal fung yemadal Pontius Pilate. Masap na sum. Takom liye in for singalakos ka na kumin liyeng mga sapkin na sum liang mesi sapkin nga masaplan kat to inestes mo lom wangin maetom nakilain si Christ lem Jesus Christ lem lasil sigme na may vexilal pol nga ilsigelan akkayel tumodi na nakimay laskengan nakilan karanganang Carl preserved the commandment. Ilan liyeng po ilsang ko na sil tumodi ilan kilkarangan masaplan ka ko akwak kulaklan ka ilan titon la ke oyelal si fena ilan tu na ko mayin kel sam ngelus sam kin takak dolan lem floklan lem kana siya mga kumbem singe kat aske kat sam gidan loy na ke akwa kulyaklan kat pa mas may yok supe siya mga kolgata nag-iipsak tulungan pa akalim mi kolalan kat pa fos singaw limekos nag-singaw ko siya na kung fingaw siya bawal na siya kung milila fos singaw na sikme lal fa tako kipel fal sa masuskya kisin kat sa falling kaksakin yak fawangin silim sa toko siya nangansak mga sinagyo kofto ka nake fwak sapta singaw siya singal mekoske mandak siya mande nilsipe kalwo ni faksingan la asiyebel fela na fond na edale sa lem kat siya toko siya na kewan kat värsta ilmata in galim sa mwet utyak in ngedat nake pele asko wala na mwet tikan liya so na asmet liel wangin be mwet ko in liel lela mweta inakfalet liel tole kolal on mabat amen
Na käsin käsillä pol na siltä muuta panga in äkkäjälke mai laskea. In äkkäjälke ilan etolle koosike kapasang na sinlempa. Wangin koosaya wangin masaya ko fototunake. Nakikat ismen nakse kat long kat riitis saptawan koskella sipitalta muutengan. Namun nakse kisik siya kaban na mekalme na ses. Men nakse lakkale mi mwet la lalfung in loang. Liksuna loang na ke molin ngon lalo san. Sema akkale mi mol wo kilem Jesus Christ. Isam na kikal sa talmiyos was long luo la ke fakulan ngon ba me palong si. Dan vinlie ilakte le mekal men long si sigan pa kaba sigan pa insiva lemfe. Na yok na oilan lem ke fakulan ngon e kaslos. Yok na ke may lusong den grak fos may ko walker mit lalfung ia molan ngon ba pa kaslosin akayalos ke lalfung ilalosan yok na losin ito in do na ko akos Kulo God. Na kaya tree di ka cham kut mga masi yokshpe ako minisla pa lalfung ilasho ay kalim ke yes me yes la kat dalikil to ka tree di pa lo kat Prue na sin kat may kat finusung ye kaslan kat na in kat mo la sho pelsi may ye madan kat ngon madali ta ka kat le nang pelsi ngon madala sho Nangan madali da cash got usip mama yang na insang mit kumramasingan may init na wo fast na leo may kung fast na singote kung may kung may siskatama na cash on ma katil Finsrak the molan may tipayakali milel akolla len ace cash singan. Na Finsrak mo yung galim, pangan mo yung nakslakum na gefred yan, Kulo malam kung siya kalwini. Happy New Year na suwas kewa. Kulo malam. Okay, sette. Generally nakos, lodaus no lumekos. Sifesilaskan pa, filang konkin sifena. May nakaskan aske Sam, katulaske buklal Sam, singaul fos senakan singaul siyan. Ano se slide singan. Sam singaul fos senakan singaul siyan. Bedligi investment nagadakalim ya. Ano se context ke Sam sa going. Okay, Sam singaul fos singaul siyan. Mwet mas Sam sa going kakalim ye palala alki lem God. Ano len lem God den wangin lakay. Ke yo na ke belmal mata in maupe. Ko soon nanon ko sa mga nusuwos. Yok na kipel sa mga plugin mwet alay no mwet at aloyang na sil. Plugin na oya na upe. Na Samsu ko yung ilakalim ye banging gasho. Kishipin orek ma nusuwos lan mweta na parang may sumasimiskil siyak le ifoko o na katlen wangin ifoko katlen lela may kuluk ko oya kuluk in fact na may ona yung katlen din na loang na ke gasho lal na sin mwet la ona yung luto la ke samya ko marit ke mandif negef fredian na may nalakse nga ito ka na si kumgidan loing yok na ke yok sibeyen mateng yok na ginanon ko lang God pel si masika ngan min kidan galim ke sabso ko ilusa sa skin si galim ke lem God illiye illong le ak fashi na non ko lal fall
nake bella ele ta puk broiler med the fall nake akolla nake longsla kede med go fleita sagt das Samsung elskelen akki mit lei fungi inti tui in siak in bangasin got siak gasho bitte lapsing ag shola ke when aksing ba finne got palamo ona katlen wang Gden ito na paye le lem kat long my siak bel na kewa. My sikya my akfasya my mawuma kay fan na kada bel naklas my ta itena. Luxury na usung niya kike mapaye masuwas kat uke na naklas kena laska our own feelings. Moin pa ma kat nakfasyan. Sema useme gum na gimen nakse ngayon ipsemet ngayon if nga kain asom na ke ipsemet ngayon el fa mo akkalim ye mau besikyak na if nga gum staka na gime read lasha ngayon som na ke sam singa ulan for se na ke singa ulsi sam singa ul posel ke singa ulsi na anak gosling conveniente ipseme ngan pa fos academia masikyak pa fos sedage vostolu an namsum nage samsung lang fos la olem gat ifo kumta lesle ifo kum wukun kum na liki kod in pel no penasesh Mai kulu ke los fulenga keo kie mai tsakashop suokolo si ke mai koshop mai los sifena lela. Mai kulu ke los fuleng long se kuluk lalo san mai drap ko los fwak gas inse pleasure. Fossige was dolu singan il chargun na ke in akademie masikyak. Me sikya ngay kum liyo slor nage kasake isam sakungan le iltina okan la te kalme pa il samsungi il sum timin akluk yakat samsungan il liksina okaela na naklalan muyen kum liyo if pa nage Prue lash made A fogo got Prue made in long. Sige ko, mayin, pelse makat na tapu, kotana, may tayo le, Prue singan, di mamay singan lela, Prue singan mataga yurin kat me, pa kat pa tapu ngan. Na pakasasu ngay, samsu ngay fucking fakulu kat, lang, panganak lang, amut ko magalim ka, ano ko yung Yokshibeng ako min loing na ke min katabela may tay futulan naklalo san kishbin ilos ki makin siya kishbin no na yok lalo so ona in katlan wang na ba shipen sabso nakalimye masikya kan tikal me ba kadel de long akali masikya ngayon ito in matayeng ito in tapan Sema usa kum na ipsak lungan le lang inse fallet o tie tapan kat. Na kum vidli fos akos na fos it koshingan. Election na onen use oye sina ke point singa ke ora lang le inse fallet o tie tapan kat. Ifo may kum vidli fos akos shingan. El samgun le mit man se fallet ko mit kulu ko los tie tapan kat. Los bangen na may ito wang in kayak to kanay. Los bangen na mo los tiyen na kat. Makin saflah. In saflah los nikun in tapan kat. Ay los fat na mit ke may los ito may los palakin na. Kung vili fos finga kanu si fos limay ko siya lang. May kulu ke los wo oye mana kewa. Kung di kasasilan jab sugan pa nga. Ilos tiya ko in kalim kinanon kolon ka at
Ilus isesin kasai. Mwet lokalus lalus. Ilus sivena non ko insielus mo ko God fattige sun fosit gosh. Katve sun kulugoye katfatie mata inongaye. Pange nanaklan mwet saflah da mwet kulugoy. Ilus still mwet kumo ilus tayin nakat. Ilus horon na malus longsan. Ilus lalfung isil sivena mo ilus fatie sun elia. Dan vill få sitt köra långa samsam lalus an sista gas in selling a gas kikiep gas axel ilus in fact gas kuluk masangayak. Dan vill långa bange kasalan med bedinge. Jag jokta ke ilus manikin God ilus maties sang sin God. Ilus oro oyela samsam lalus an ke vill news media ka finne mama si ke news ang meta upele mo to tien kiki plan meta finne met live met Christian se na lupe upele tram nusuwos kan na pakasan kasa ke sa ko no kisen se ke le fwak online parang mga dio online parang masikya kan na usa kum nag-iipsak tulungan Prue line met kuluk. Prue line met kuluk was alkoos na ke singaul siyan. Ilanga. Ilos wuk in sidishuk. Sano inak. Ak museye met wangin maeta. Ilos kasuki met manas. Tapos yan. Ilos wuk lalo sa layo no kung vinridi kung liye kasana ke oyen may kulungan solmis ko ang liksyon na ke foi ilos kuya nga wangin makubroda sa ilos lain manakawa masap lumakiya foi na yung wangin makumarakat na ba kasalan siyam sa ko ngayon inakalimye Akolla makat pala na sinka. At kaya makatil ni kun. Kat tiye fwak makatla na ro. Kat akolla nanaklas na sinka. Nanaksuwas las. Pata ko in mo in siyas. Kat kumli ka tabela mit Christian ay ilosim ko yung samsam doon ay mahana kewa lawo ligi na wo. Wangin makalukim. To be positive, wangin makalukim. Mayin kumli ifin bange ngam dange kasi vebe na meron lasha kat kiti na perfect pospel nga lakain pospel nga iltinse sila pospel makat kat malat na I will never tell anybody that meron lasha perfect tasok to kat meron fashion niya tolong luwo tolong le il perfect quality na longgalang ka we ilosima sokol na facts ngayon pa nakikita tram na sinka ata kadendik siya na kalim yung mama anin na naklas I mean kung di Labella Belgicat fact la marke alos. Gedeget fena aklenek. Le mesigat fact net. Kadabella naklas ay na ke intifes, maar dan inties. Gedek of legalem ke. Dikke na Belzima kat fact la ke alos, dan moet het fucking galemek. Je kan moet komen zeggen, ik bang ik om er studies te doen. Dan naklo man aan film kom non-galamangan, kom plein lamangan. Nee beltje kom dat ik saklan, dat ik plak kom, dat ik connect le. Pay, masing ang tafong le. Pay, tafong le fact is ik. Pay, tafong le is ik. Bange malas meta, or Samsung ko ngayon mo, fakala yung mahubasik na suman. Fak na singkate na loman. Mes kun tukun, tika ba katil ni kun. Hila ta tari ta, kum fin fak na si Feben, kum connect na. Sap ma kum siya na matafong lehan.
possible mga sige resolve issues na nga siyam sin mwet nga kalwin ng mga fakal nga sa ko naglapangan dope na kaya di ba naglagay samsugungan namnas mit kum lela mo kumin fwak makatlen no when mga po fwak katlen no katel da mga kewa kat verbalize it kasi hindi siya nakatken lo min kadal ita tari ta samsugun mo kumin fwak la naging ako is loy nage samsugun ngay showing in kaliye le ako min non ko le na mea kalme na sikum sam singaw for sergi singaw may narak singaw il akale mi yokna na sin ilos sa masuk le ifoko na katilen dieta puk broilage yokna nakipel mga tlikse na kat na casual alo na katlen wangin mo yutut singail ta ko in akonye le paye askait na nakngan kat may ta pangan na nakla siya Eliksya lem to like la pangan nakla siya may ta nakakan may ta kisin sa kikat takate na line kat kate sukle me kat nakin may katang lem kat ngayon ko before na kun wangin may ta kisin sa kle ifo na katlen ngay talikiyin na lash ifo kate na ano yung katilen dia long kat Samsung ko ito ko in akes mo kinye ko akay ko kasi dictionary na kalim kaya kat in ito le lem kat long mo siya klasyo kat na pagden mol kun fakulon ngon pame paintapan matay may toplan ka ito ko kaya pel ngakum kaya pel makat Finsrak na kaya ito ko kipel makat lela liye mo fall in sikyak kaya ito kaya dong lash ka may lash kati long kati na puk fall na kipel kasing lok nagbiti ka kalye na ke sette yakaya kum mitwiyesh akaya kum mit falayak Leme ko maskad finna upe Prue seksikat. Kulansap ke aslosan pangan akde ke sette. Kulansap. Okay, kal Happy New Year na suwas kewa pangan kunokon last ke week ngayon. Isamgot in ke Prue losan. Prue ke Kahs In Kol Kulo Lun God Keden mo fast na med ke kulansap singe may faxes sa mga ngatin akfas metiki kapag ke program pa ngagakal mi Rina Levi tamdel Rina ulan nemina kan ingen ay us pa fuska kin Kahs In Kol group and even kum ko in gasho namnas kowos sonulos ke Rina Levi walang namina ilos pag karing akadege siye lenge siye week na kenye dito na prem classmates sila ang elpa casualos pe in karing mamasikya ke Kahs In Kol grupan na ba may faxingan katuloy ka dito kulamalap sigal kuya katri Prue live got flat na kulamalap kimana gawa Kulo lang lum, kulo ke mabubasit palakin. Kana ko actually ke program singe sik ke kasru bun we feel sasha ke well yoki I get the kaliye yes 2024 you try like yes I said 2025 we got ke kasru kat. Kulo lang mana go bam dal kat Prue flip my boom life in kum kat kulo we kat. Kat may going to follow subscribe kat Prue. Amen. Amen. Kali ko naman lab, akay kowos.